60 minuti. Pa šta da kažem, utakmice sa Levenom su uvek ovakve i jednostavno i priprema za tu utakmicu je onako dosta teška i naporna, međutim, eto, odradili smo sve zadatke, igrali smo dobro odbrani u napadu. Naravno, naš osmi igrač, publika, kao i svaki put nas je ponela, jer stvarno igrati pred ovakvim ljudima je veliko uživanje i ne znam šta treba da se desi da bi mi ovdje izgubili takvu strast, takvo, ne znam šta kažem, nisam vidio u životu i nadam se da će svaku utakmicu biti u ovolikom broju i da, ako Bog da, i ove godine napravimo jedan dobar rezultat. Очекувавме 10 разлика, потоа очекувавме барем да победиме во одредени моменти, на крај заврши со 4. Колку си задоволен од резултатот пред Рајнекар? Pa šta znam, nadam se da neće ovo odlučivati ništa, kako se zove, na kraju. Naravno, mi imamo još jednu utakmicu u Levenu, idemo i tamo na pobedu i šta da kažem, dobra timska igra, ako ponovimo kao i danas u Nemačkoj, biće dobar rezultat. Следната недела е Рајнекар, дали со оваа игра може да се победи таму? Pa naravno, još malo da popravimo neke stvari, na prvom mestu realizaciju i mislim da će biti dovoljno.